Pozdrav gang, dobrodošli u novi YouTube video. Danas je jedan specijalan video, ljudi moji. Jel' tako, ženo? Malo smo se ponovili, kupili smo ove golf terene. Ovo je sve naše, ljudi moji. Nadam se da vam se sviđa. Naravno, šalimo se, ljudi moji. Kupili smo novi auto. Malo ćemo se još zadržati, nećemo vam odmah pokazati auto, tako da vam prvo objasnimo malo. Dosta smo odugovlačili s kupovinom auta. Rekli smo i prije da ćemo kupiti, ali nikako da kupimo. Napisali ste vi neke u komentare šta ćemo kupiti, šta da kupimo, šta mislite da ćemo kupiti. Svi znate da vozimo već godinama onu staru drlju Mercedesa, tako? Pa nemoj vređati, a ne, služio dobar je bio. I snimali smo dosta sa njim. Da, ima je dosta kontenta, ne znam, pišite oko 24 sata u autu. Svuda smo išli s njim. Znači svuda, da. Crko nam je 100 puta, gume pucale. Bio nam je tank, to je 100-klopno vozilo. Služio u sve svrhe. Je, što je. Samo taksi nije bio. A sa novim autom možda budemo taksisti, nikad ne znate. Tako da, ljudi moji, prije nego što vam pokažemo auto, ljudi moji, svi udarite like, puno će nam značiti. Lupite taj subscribe. Još malo nam fali od 400.000 subscribera, ali vi znate šta je to. Na 400.000 jedan brutalan specijal radimo. Kupujemo avion. Zašto si rekla sad to? Nije avion, nego je helikopter, nemoj lagat ljude. Ovaj auto novi, nećemo vam otkriti marku, vidjet ćete kroz narednih par sekundi. Znači nije auto od 100 konja, nije auto od 200 konja, nije ljudi ni od 300, ni od 400, nego od 421 bak ništa šta, ljudi vidite naš novi auto! Vidjeli ste, ljudi, o čemu se radi, znači Mercedes E-klasa, AMG E43, kako god hoćete, znači auto od 420 konja, nadam se da vam se sviđa, napišite u komentare šta mislite, da se tebi sviđa? To je najbitnije da se meni sviđa, naravno da mi se sviđa, ne bi vam bio tu da se meni ne sviđa. Za mir u kući, ljudi moji. Evo ovako, ljudi, ne znam šta da vam kažem, boja je bijela, mašinu ćemo pogledati kasnije. Znači, original AMG nije, znači on običan dizel pa ono kao AMG oprema, nego baš AMG od 400, tvornički je 401 konj, a ima mapu na 420 konja, tako da 420 konja ima auto, 20 felge, znači diskovi su naravno od AMG-a, pločice, te škare, sve to od AMG-a. Idemo malo iza da vidimo. Nije od AMG-a, nego je moje. Od iza, pogledajte kako brutalno izgleda, znači ima 4 rore. Tablice naravno, Saurus. Htjeli smo staviti gang, ali nije moglo u policiji kao gang banda, onda su nešto kenjali da nešto to. I kao što vidite, AMG E43. Zatamljena su zadnja stakla, ima kao što vidite šiber, nije full panorama, ali nema veze. Znači biturbo 4x4, to sam zaboravio reći. 3.0 benzinac i ljudi moji, auto ide brutalno, naravno provozat ćemo se kasnije. Prvo ćemo ga pogledati kakav je iznutra. I evo nas, ljudi, unutar ove limuzine. Kao što vidite, volan je brutalan. Tu na središnjem dijelu imamo ovaj, kako se zove? Na središnjem dijelu imamo dva ogromna monitora koji se upravljaju preko ovih. Nisam još ni skužio, jučer smo kupili auto, tako da, evo vidite, ima navigacija, brutalan je volan, ima tu se otvara ovaj prozor, se diže, spušta. Evo vidite kako to sve može se vratiti. Ček da vidimo. Evo, može se otvoriti full. Pogledajte sicevi, znači AMG Origigi, ljudi moji, sportski sicevi, brutalni. Da, znači imamo modovi vožnje, Sport Plus, Sport, Comfort, Individual i Eko. Nećemo Eko. Da, šta sam htio reći, znači potrošnja ovog auta, jučer smo napravili 500 km u tom autu i potrošnja je normalna, ono kombinirana vožnja nekih, ajmo reći 9 litara, a kad ga gasiraš malo po gradu između 15 i 20 litara, tako da auto dosta troši, ali 420 konja treba nešto i... Trebaju ti konji jest. Pa da, ko ja kad jedem, pogledajte kakve BJ imam, pa to se treba jest, ljudi moji. AMG tepisi, znači sve AMG top, nema šta.
Evo, Ines će vam predstaviti zadnju klupu da ja ne izlazim. Ekipa ovdje će se kidare vozit ko prava gospoda. One sjedalice smo ostavili u starom autu jer smo si ostavili staro auto, to će vam služiti kao ovo za po Petrinji do dvorane, do škole i to. Kupit ću im Fićo za nas nove sjedalice i to ćemo posnimit. Lijepo da budu kao prava gospoda. Imaju ovdje klimu, pepeljaru, ali ne pušu oni bar za sad. Za punjač, vidite tepihe kakva su lijepi, nisu one gume, ali mislim da ćemo to morat makniti jer oni jako priljaju sjedala. Sve je koža, pogledajte najbolje zvučnike, su vam najbolji mogući zvučnici. Sve je tip top. Ja živi to danas u njemu, bolje nego sa Filipom u kući, bolje u ovakvom autu. Meni auto izgleda brutalno. Vi pišite u komentare kako vama izgleda. Obavezno, da. Felge, ali treba nešto mijenjati. Šta bi vi recimo nadodali na ovaj auto? Naprimjer, ako se ne sviđaju felge, mi ćemo napraviti nove felge. Ja imam ideju, žute pojaseve. Žute? Žute ili naranđaste? Da. Ono što bi ja napravio na ovom autu, znači maknuo bi ovaj grill i stavio bi od AMG 63. Znate kako izgleda njegov grill. Ovako ima ovu središnju liniju crnu. Dobro. I ovo je tu kao onak skoro pa prazno, nema ovih Diamonda. To bi napravio da bude sve crno. Svjetla su multi-beam, znači kad vam neko ide u susret, da njemu gasi kao svjetla, a baca ih u desno, da čovjeku ne smeta i da nas ne spuca. Na njegovom autu vam inače ugasi svjetla, ne gasi, nego kontrolira duga i kratka, automatski se gase. Uglavnom, ljudi moji, to bi bilo to. Krenimo sada na vožnju da vidimo kako ide ovaj AMG. Tamo nas čeka naš tank. Oklopno vozilo, tank će ostati kod nas u srcima zauvijek, tako da nećemo naš tank prodavati. Jer to nam je priraslo srcu, on će biti cijeli život kod nas. Ako ovaj video skupi, evo ljudi moji ovako, 70.000 lajkova. 70.000 lajkova poklanjamo stari auto koji je isto brutalan, tako da svi lajkajte video, bacite subscribe, to bi nam puno značilo. Evo nas, idemo na probnu vožnju. A kasnije ćete ostaviti do kraja videa jer ćete vidjeti reakcije od klinaca, znači Lija Matina, od moje obitelji, od njene obitelji, od svih reakcija ćete vidjeti. Tako da obavezno ostavite do kraja videa da vidite kako je bilo. Evo nas ljudi, idemo sad malo izgasirati da čujete, da vidite kako ovaj auto ide. A prije toga, znači ono što još nisam testirao, ovaj auto navodno ima da se sam parkira. E sad, kako se to radi, Ines? Aha, tu bi trebalo biti, evo vidite sad. Znači sad tražimo, evo, kliknemo to i on sad ovdje traži parking. Traženje mjesta. Malo nam je tulav, čekaj da odemo tu. Znači mi smo na parkingu, ne može naći parking, dakle prazan cijeli parking. Ne volja, ovo je što mi proda auto s kemom, lik. Ništa, to zaboravite. Ako vi znate o čemu je problem, napišite u komentare, nebitno, samo sam vam htio pokazati, ali sam ispod glup, nema veze. Navodno, kažu da za 4 sekunde postiže 100, tako da ćemo mi sad to isprobat. Što navodno, to je tako. Evo ljudi moji, ravnica, da ga odmah šibnemo, da vidimo kako prede. Evo ga, na nuli smo i sad ćemo pun gas do kraja. Jeste spremni? 3, 2, 1. Like! Evo ga, 100! Jel' pošteno? Jel' ima? Ja samo do 100! Koliko sekundi? 2,5. Slušajte ovo. Evo nas na cesti, ljudi moji, moramo staviti Saurus Gang kapu. Jer to je safety, razumijete, jer kad vozite ovaj auto 400-500 konja, vi morate biti dobro opremljeni u slučaju nečeg da vam čuva glavu, a ova Saurus Gang kapa je najjača kapa, ljudi moji, i dobra je i topla je. Ako vi želite takvu kapu ili Saurus Gang majicu ili hudicu, link je u opisu profila ili ovog videa, naručite si da imate najjači merch. Tako da, ja ću u kapi voziti da mi ne bude ništa. Uglavnom, ljudi moji, sad se nalazimo, kao što vidite, u gradu, lagano kruzamo, stavili smo u comfort mod da ne troši puno i evo, sad je potrošnja 10,2 litre, što onako za ovaj auto ja mislim da je skroz prihvatljivo. Tako da ne znam šta da mi još kažem, prezadovoljan sam, sve je kvalitetno, materijali su brutalni, sve mekano, ništa ne škripi, gdje god dotakneš sve je vrhunska kvaliteta. Pogledajte, sad mi je ovaj u mrtvom kutu, sad bi se trebao, evo vidite ovaj, znači to mi označava da je neko u mrtvom kutu i znači ja ne moram ni gledati mrtvi kut, vidiš krajičkom oka da ti je to crveno
I ono, znate da vam je tu neki auto i tako ima i na onom retrovizoru kad vam je neko tamo se upali crveno. Sviđa mi se ova cijela, ovo drvo mi se sviđa, znači nije ona obična aluminijska lajsna. Ovaj srednji dio, ovo je tu sve touchpad što se upravlja sa ovim, kao što vidite. Vidite, znači imamo tu navigaciju, radio, mediji, može se spojiti naravno na Bluetooth, vozilo, svašta nešto. Može se mijenjati ove boje, ali to sad dan je pa se ne vidi. Onda tu imamo kao SOS, možemo nazvati, znači ako se nešto dogodi, evo vidite dugme, tu stisnete kao SOS i nazove vam. Još što mi se sviđa kod ovog auta u interijeru što ima ovaj brutalan sat Mercedesov. Znači meni baš ono detalj koji je predobar. Ima naravno grijanje sjedala, ozvučenje, Burmester ima, ne znam šta sve ima, ljudi moji. Auto nije u full opremi, ono neka srednja oprema, ne znam, fali mu da se onak nogom otvara gepek, ono prođeš ispod gepeka i te neke sitnice što iskreno meni ne treba. Jedino mi je malo žao što nema panoramu nego ima samo ovaj šiber, ali nema veze. Kad smo kola vozili do sad, ovo je premija. Makar ćemo više voziti onaj stari Mercedes jer mi živimo u Petrinji koja je raskopana totalno i jednostavno je šteta ovaj auto tamo drljati. Ovaj će nam auto služiti kad idemo u Zagreb, kad idemo na more, za neki kontent kad imamo vide i kad imamo generalno neke obiteljske veće malo puteve, 50-100 km plus. Nećemo ga ono daily vožnja jer jednostavno nije to auto za to da ga upališ, odeš 2 km i ugasiš. Taj auto će se jednostavno tako strgati i nije napravljen za to. A tada ćemo, znači za daily vožnju ćemo koristiti onaj auto naš stari, dobro poznati Mercedes Tank. Još jedna dobra stvar, pogledajte ovo. Znači ima touchpad ovdje znači možemo mijenjati ove stilove sata, izgleda sat. Imamo ovaj klasičan, imamo sportski. Znači još jednom klasičan, imamo progresivan. Meni je iskreno ovaj najbolji. Napišite vi u komentare koji je vama najbolji. Jako mi se sviđa što je ovolika navigacija, znači brutalno. Jedina mana je što se upravlja preko ovoga joysticka, nije ono touch jer tek sljedeća godina, znači ne znam da sam rekao ovaj auto je 2017. godište, tek novija linija se upravlja preko touchpada, tako da jedino je to ono malo smor, moraš ono tu tipka tražiti, tako da, ali ono navikne se čovjek, sve je to dobro. Ja sam ne znam, generalno prezadovoljan s autom. Ljudi moji, sad ćemo, znači auto sam kupio jučer, ali jučer sam snimao reakcije ljudi, išli smo kod Ines, obitelji od Ines i moje obitelji i ono nekih prijatelja i da vidimo njihove reakcije. Uglavnom to je snimano jučer, tako da, jer to sam namjerno čim sam kupio auto išao snimiti reakcije jer oni nas viđaju svaki dan i onda ne bi ono imalo smisla da vide auto i onda mi kao idemo snimati neku fake reakciju. Nitko nije znao da kupujem auto, tako da u nastavku videa ćete vidjeti njihove reakcije koje su snimane jučer. Znači jučer smo prešli 600 km samo da odemo u Slavoniju kod njih i da snimamo reakcije da bi vi imali prave reakcije, da nisu fake reakcije i te neke gluposti. Tako da u nastavku videa slijede reakcije i to je to. Vidimo se. Ćao! Stigli smo da vidimo reakciju od Ines. Bježi van! Ha? Bok ljudi, dobrodošli u moj novi auto. A gdje je Ličo? Gore, ne zna, vikni ga. Ličo! Odi vidi pilu. Odi vidi pilu, Ličo! A? Da ti se sviđa pila? Baš je lijepa. Ja imam i dalje koze, mama. A? A je samo može otvoriti? Pa otvoren je sad, može, ajde Ines, otvori ga da vidi Ličo. Prema napred. Čekaj, ne tebi pojma da vam ja pokažem. Ne, gle, tu. Gdje si Ličane? Jel ti se sviđa stvarno? Da. Sigurno? Da.
Jel idemo, putujemo? Ajmo. Ajmo, idem po stvari gore. Ja vozim. Normalno. Aj po mobitel. Stani da te pitam. Jel ti sigurno sviđaju kola? Da. Ako ne valja da vratim odmah. Da, to je moj auto. Ne pitam tebe, čovječe, bože. Ako ne valja, ja vratim odmah. Sviđa mi se. Naručimo nova. Ne sviđa. Dobro, Sebi okej. kupi drugi. Kako je auto Ika? Jel ti se sigurno sviđa? Da! Ljudi, sad idemo po tablice nove, znači vidite kakve brutalne tablice imamo. A vjerojatno ste vidjeli na početku videa jer ovo snimamo prije, uglavnom. Ja nisam vidio. A ti ćeš vidjeti. Sad će se Liam iznenaditi. I onda idemo kuda, Ličo? Tina. Slavoniju! Idemo iznenaditi Tina od Ines tatu, da vidimo znači što će biti brutalna reakcija. I od Ines sestru i tako iznenadit ćemo dosta. Sve redom idemo u Slavoniju od kuće do kuće. Ja i moju I od svih ćemo snimati reakciju da vidimo jel im se sviđa auto ili im se možda ne sviđa. Došlo je odmah vrijeme, ljudi moji, prije nego što idemo u Slavoniju. Da ne idemo sa ZG tablicama, nego da stavimo naše tablice koje su brutalne. Naravno. Tako. To isto skidamo. To je to, idemo po nove tablice unutra pa se vidimo kad se vratimo. Evo ga ljudi, nove tablice su na autu, znači sad ću vam pokazati, ne bi slučajno neko napisao da je rentan auto ili šta još Ines. Posudili ovo ono, tako da tablice su... Saurus gang, ljudi moji! Probali smo staviti gang tablice, ali su rekli da je to kao nemoguće jer je ono kao gang banda pa može nekom ono uzrokovati neke nelagode i to. Tako da smo uspjeli staviti Saurus i ne znam, napišite u komentare da li vam se sviđa. Šta ti ne skažeš? Mići ovu kavu s novog mi auta. Olo, daj moram kavu popiti, nisam danas cijeli dan pio kavu. Ništa, Ajde. idemo. I evo knjižica vozila isto, ljudi moji, Saurus gang, tako da to je to. Putujemo prema Slavoniji, Ines je uzela kormilo, njen tata inače vozi kamion i sad idemo, dočekat će nas tu na putu negdje za nekih sat vremena i on ne zna uopće da smo kupili auto, tako da ćemo ga pokupiti sa strane i snimat ćemo da imamo njegovu reakciju. Šta misliš kako će reagirati iskreno? Biće preslavno, on vozi isto Mercedes, ali običan, ne AMG-a. E-klasu. Opa, fleksava! E-klasu obožava, tak da mislim da će mu se svidjeti. Evo sad sam ko pravi direktor, nema šta. A još veći direktor je ovdje, jel ga vidite? Ovo je pravi zapravo direktor. Da, ja sam direktor, on je ministar. Pogledaj se sve kupali. Wow, svaka čast, sve imaju, ja? Da. Ovo nam je bilo narančasto, a i sad je žuto. Ništa, vidimo se kad pokupimo njenog čaleta i da vidimo reakciju. Mog dedu. Promjena plana, prvo ćemo ići Tinu pokazati auto, onda ćemo ići njenom tati pokazati, zato jer nam je Tin usput. Lijame, je li da čekaš da vidiš bracu? Da. Inače ljudi, vidjeli ste svi u videima da Tina nije bilo neko vrijeme, jedno 3 tjedna nije bio u nijednom videu, svi ste pitali gdje je Tin, gdje je Tin, gdje je Tin. I mi vam uvijek govorimo isto da je u Slavoniji kod bake, dede, tetke, ne znam kod koga je više, tako da tamo je bio, zato ga nije bilo u videima i sada idemo po njega da vidimo reakciju na novi auto, baš me iskreno zanima. Ili će biti onako prevesel kao brutalno ili će onak početi plakati on neku njegovu grimasu, tako da vidimo se kad dođemo kod Tinka Pinka. Pogledajte kako po noći izgleda osvjetljenje u autu, znači brutalno. Zadnja vrata i tu se može mijenjati ambient light i sad imate tu cijelu paletu boja, gle ovo sad mijenjamo, opa, sad nam je plavo, sad nam je, šta nam je sad, narančasto, žuto, zeleno, brutališ, a Ines, brutališ? Brutala, pišite vi koja vam je najbolja boja. Da. Meni je ljubičasta i žuta. Eto, napišite, pa ćemo tu boju koju vi kažete staviti. Koja boja bude najviše u komentarima. Evo, Ines kaže da je ova najbolja, pa ćemo vidjeti. Evo ga ljudi, tu smo parkirali, sad bi Tinko Pinko trebao izaći. Dođi, legenda! Ja vidite kako sin dočekao čaleta? Ines, ljubavi, vidi novi auto! Tine, pogledaj naš novi auto. Nije lijep. Zašto Nije lijep! Hoćeš vidjeti unutra? Da. Aj ti vidjela gdje je. Ljudi,
Da vidimo kako... A, ti se boja sviđa? Ne, oh my god, ajmo vidjeti unutra, hoćeš ti se unutra svidjeti? A? Direktore, šta kažeš? Ne, a? Nije ti dobar. Smedi. Smeđi? Smrdi kod... Smrdi? Ništa ljudi, morat ćemo izgleda, prodajemo AMG, kupujemo novi auto, ljudi. Hoćemo novi kupiti? Da. Tetka ocjenjuje auto. Na trojkica. Ko? Ćao. Pogledaj se kako je lijepo. Zašto? Ne idemo još. Nema šta, dobar je. Jel je? Dobar je, da. Eto ga, tetka ocijenila koliko od 1 do 10? 9. 9, a? Evo može bolje. I čestitam vam. Hvala, evo pružiš mi ruku. Rodi sreću moja, fali. Tinu se nije svidio. Tin, šta kažeš, a? Zaprljio ga jesi, a ne valja auto, a? Ja bi kupiti džip veliki. Aha, imala bi džipa. Od 1 do 10, od 1 do 10 koja je ocjena Tin? Do me. Ko? 10. Do 100. Ja bi iza. A ne idemo se još voziti, idemo kod tetke. Idemo kod tetke popit kavu. Ekipa, sad smo kod sestre večer, ali sad idemo po moju ludu tetku, sad ćete vidjeti šta je reakcija. Ima da poludi. Upadaj mala! Dobro večer. Ste dobro? Upadajte. Šta kažeš? Naprijed. Da vas provoza malo. Nemoj me jako. Šta kažete na auto? Ne vidim ja ništa. Šta kažeš, tetka? Za auto? Da. Odličan. Odličan. Aha, to novi? Novi, ja. Jel tako? Najveću majicu ima gospođa. Sve preko veze. Pokažu majicu, vidite majicu što ima tetka. Zna koje boje uopće od šoka? Ne, Bijele. Znaš vi kad je došlo? auto bijele boje. Da. Nemam pojma. Kakav auto bijele, čovječe božji. Nije vidjela. Baš nismo kreativni. Nisam ni gledala, me mislila smeđi. Sivi, ne znam. Nisi očekivala na ovu pilu, a? Ne, nisam ni čula da imate. A, pa to iznenađenje niko nije znao. Aha. Nismo ni Doloreski rekli, ni niko. Ja da te malo po gospođu provozamo, lijepo. Evo, sestra im je kupila poklone. Od svog džeparca. Bravo, šta si dobio ti? Baga. Bravo. Jeste rekli hvala Ines? Po 3 igračke vam je. Veli, me sve što voliš, dinosaure. Hvala recite, ajmo. Ide smakni tam, makni. Jel znate ekipa odakle je ova cura, iz kojeg videa, napišite u komentare. Ines, hvala ti, ja ti govorim u njihovo ime. 11 sati, sad idem po najbitniju meni reakciju, po reakciju mog tate. On je u kamionu, znamo lokaciju, mi ćemo mu doći s leđa, prešuljati se, to jest neće on izlaziti iz kamiona, on po svjetlima znali smo mi ili nismo, mislit će da nismo jer će očekivati našu onu staru drlju, šalim se, on je odličan auto. I sad ćete vidjeti reakciju sine kad se uvati za glavu, on me inače sine zove. Evo ga tu njegov kamion, upravo smo stali iza njega. Čekaj sam priču. Eno ga on, Gdje je? eno ga. Šta nemoj me snimat, vidi? Dobro, ali da te sam čuju ljudi, evo nećete gledati. Dobro, Auto. super. Šta kažeš na auto? Krasan auto, Da. gdje su mi dečki? Tu, ajde sjedni. Čekaj, baš me briga za auto. Baš ga briga za auto, kaže. Večer. Dobro, ti se sviđa auto. A tebi? I tebi? Čiji je bolji auto? Pa naravno. Deda odmah ispituje čiji je bolji. Aj sjedi, tata. AMG je bogati. 43. Da. Da, jesi ponosan na mene? Pa naravno. Ali jesi ponosan šta smo kupili? Pa jesu. Klasu. Aj sjedaj provozat malo, ajde. Sad ćete vi kako profesionalni vozač vozi auto, ajde ja ću. Automatik. Da ne ogrebem kamion. Aha, a rikverc je gore, jel? Da. Je. Imaš i kameru pošto ti baš ne znaš. Nisam naviku na automatik, a dobro, kamion mi je automatik, to je poluautomatik. On vam ljudi inače vozi šlepere, kamione. Mak to je. Tu je motor. AMG, pravi. Samo zadnja vuča, jel? Ne, 4x4. Nema AMG zadnja vuča. Ne, Nema. sve, a? Idemo Filipe opali sport. Ne treba, ide
sa pod velikim brojem obrtaja. Upa! Vidi zvuk. Da. Pa čekaj, dizel ili benzin? Deda, Benzina, AMG. deda, on ide 300 na sat. Brate, pa taj troši. Deda, on ide 300 na sat. A ne, ide 300. Ali skoro. Dobar zvuk, dobar. Brutalan je. 9,1 ima potrošnju danas. To je do ovdje, od Ne, kad smo to je- krenuli iz Petrinje, iz Siska. Aha, 202 kW. Pa nije velika, mislim veća je. Je, ali nije velika za tu snagu. To ću reći. Pa i onaj naš troši 8 litara. Da, i dizel. Dizel. Ručna je isto dolje. Mislim da ona nema, ona sad kad se Automatski ugasi, u parking kad staviš u ono. parking Aha. kad se onda on Čekaj, kao na pola. u neutralnu. E to. To I sad stisni se ovo gumbu. tu stisne gumbu. I to je to. Da vidimo reakciju mog prijatelja na auto. On je išao sa mnom gledat ovaj auto, ali nije ga vozio, sad ga prvi put vozi. Polako je. Skreći. Nemoj se, brate, ništa. Ovo će i pucat tamo. Puca. Bomba, brate, bomba. Šta kažeš? Da, je. Se sviđa? Brutalno, brate, evo, adrenalin me opro, žešće. Baš ono, ispaljuje, znači. Da. Baš ispaljuje. Dođi, znači snimamo reakciju na novi auto. Dođi, A ti vidi. sjediš? Seri da što je auto za. Uje. A? Jel dobar, brate? Šta kažeš ti? Znači, frajer je još tablice stavio Saurus. A gle, malo je loše od mog Seata, ali Jel da? može provjeti. Kako to je jučer išao po njega? Odmah smo sad jutro i došli smo da on vidi auto, ali možemo i dalje snimati. Šta kažeš? Frajer AMG uzao. Ajmo džir. Znači ja gledam sad tamo kroz prozor, vidim nešto ono bruji vani i ne izlazi. I još drži kameru, rekao moguće mogu. Ti se hoće gaz do kraja, ne Lik, sve još kaklja oko srca je. 4 sekunda mu do stoja, mislim. Nemoj Ko što prvi put u životu ovako osjetim. Pa ja isto. I kako cijenjaš auto? Od 1 do 10? 10 od 10. 10 od 10. Kako To je, cijenite čisto? a volan mi nije nešto. Nije, a? Evo, iskreno. A znaš šta? Evo, radi volana, Da. 9 od 10. Nemoj zezat, ali ovo ti je volan, frajer stavio volan iz najnovijeg Mercedesa. Aha. Ti je bio stari volan bez, Da. gol bez ovog, kužiš. Tako da vam baš me čudno da mu se liku volan ne sviđa koji je ono... A mislim nisam ja baš u autima, ali... Da. On je navikao na korman od bicikle. ali Ja, volan mi je, boja šta ja kakva znam. ti je? Boja, izvana bijela, ta sviđa mi se. Sviđa ti se. Iznutra ovo lijepo sve. Dobro, ajde, realno 9 od 10. Nije loše. Sad sam onaj... 1 euro, onda kad upališ... A, ne smije se. Ako se sruši, onda ne Ne valja, da. Ali ne, predobar je, auto je... gas. Sad idemo po mog braku da vidi novu pilu, tako da baš me zanima njegova reakcija. On je inače ovako ekspert za aute, tako da će on to dobro ocijeniti. Filip je od... Vidi limuzine! Brutalan je čovječ. On je ekspert za auta, ljudi moji. Ti Saurus iza tablice. Oh! Pre dobro. Di ste? Di si? Šta kažeš, a? Limuzin. Aha. Baš je dobar. Jel ti dobra boja? A ona. Ne valja. Bijel. Tako, dole. Pa bomba auto. Šta je? Hoćemo ići? Aha. Ajmo. Pa bomba, ma registracija meni odlična. Daj meni. Vita više. Od AMG registracija sviđa. Ništa, upadaj. Ajmo. Ideš se spremno ovako kada čuješ zvuk. Ajmo. Drž se. Dobre. Joj, daj, još je usko ulica. Nastavi dobro editat, vozit ćeš i ti ovako. Ma nemoj, ja bi za ovako šta jedno mil tio novi videa edita trebao.
Pa dobro, milion po milijun. Prvi je najteži. Prvi je najteži, a? Prvi put u četkama čistimo. I ja i Braka seljačine. U životu nismo auto u četkama čistili, evo sad prvi put. O, ćemo poginit Braka. Nemoj da mi ovo izgrebe nova kola. Je, ti Robiju, gledaju! Gledaj što šprica sa strane. Gledaju! O! Pa! O! Ode! Ode ljudi! Ode šiber! Ne, ljudi, ode auto, izgulio boju, gotovo. Su mekane te četke, da probam. Da. Hoćemo prodati svoj, da. Danas. Imam osjećaj ko da kreša igram, pa moraš ispod. Gore, znaš? Ja, gore, da. Malo je scary. Ja. Evo ljudi, ako ste seljačine kao i ja, pa niste nikad bili u četkama, evo sad imate priliku ekskluzivno na Saurus Gang kanalu. Stoni, udarit ću mu! Zamislite ovo fejla nešto. Da je. A? A pa ladno može fejlat. Ali centimetar samo da. Pa da. A suši ga odmah preko. Ma razumijela, gle ovo. Gle ovo. Vidi to staro nešto da fejla tu neki... Ode novi auto. Au, ali bi gazda odštetu platio, a? Iskreno, ne znam koliko je ovo zdravo za auto, ove četke. Pišite u komentare šta vi mislite o tome. Mislim da je ovo prvi i zadnji put da sam ga doveo na četke, iskreno. S obzirom da smo kupili novi auto, moramo kidarama maksimalno osigurati sigurnost u ovom autu i udobnost, tako ljudi moji. Tako da ćemo im kupiti ove dvije brutalne sjedalice koje su mekane. Znači dvije sjedalice, iste boje sive da ono ide lijepo uz auto da se slaže. I Dva jastuka, jer oni uvijek spavaju u autu, pa im malo da, lijepo. kad idemo na duži put, on je ovako. I onda će im ovo biti ovako i sjedalica i baš će se voziti kao direktori. Tako da oni ne znaju da ćemo im to kupiti, iznenadit ćemo ih. Opa, vidite ekipa kako to izgleda. Evo ga naš Tinko Pinko iz vrtića. Tine, znaš da imam iznenađenje za tebe u autu? U autu. Okej. Hoćeš vidjet? Da čekaj da... Pogledaj. Nove sjedalice i jastučići. Da ti se sviđa? Ne. Zašto? Zašto? Gle, ne, ovo tako. I sad se to i ovo ti je za vrat ovako, gle. Ajde. A? Ne sviđa ti se? A bez jastuka? Da. Ajde, onda se nasloni. Tinu se nije svidlo iznenađenje. Da vidimo će se liči svidjeti. Spreman? Wow! Ljubav moja, sve mu se sviđa. Ajde sjedi, probaj, isprobaj. To kad budemo sad išli na put, da ti bude udobno, znaš? Ha, jel dobro? I kak je? Pravi se povezat. Kak je sjedit? Dobro. Sigurno? Ja ovako mogu spavati. Brutalno. E sad, Jel ti tu smeta ovo? a što si nam ovo kupio za cujce? Ne, nije bilo, samo jedna boja bila, znaš? E, Jel ti smeta ovo, jel te tu boli kad se nasloniš? Ne. Evo ga ljudi, to je bilo to od ovog videa, ne znam. Nije sve, to jest od ovog videa to od predstavljanja, ali će biti još videa, kontenta. Pišite u komentare što bi mogli raditi sve s ovim autom da snimamo. Sem da ga Filip uništava. To je moja ti pane na pamet. No ne znam, mogli bi biti taksisti. Pišite koji kontent želite da radimo sa ovim autom. Da, Ovo je bilo šta. najbrža dostava u županiji. Da, najbržu dostavu recimo možemo. Uglavnom ljudi, napišite u komentare šta mislite o autu, da li vam se auto sviđa i da li je možda bolje da smo kupili neki drugi. Da, možda bi mogli neku folijicu staviti. Pišite u komentare, hoćemo neku foliju, na primjer rozu, zlatnu, silver, narančastu, crvenu, ne znam, napišite neku boju koju bi voljeli vidjeti na autu. Elijan bi sad rekao govnenu. Ne znam, to je to što se tiče, mislim da sam sve rekao. Ako imate neko pitanje vezano za auto, napišite u komentare. Ako ga želi neko kupiti, slobodno 100.000 eura je auto, tako da. To je bilo to od ovog videa. Lupite like, lupite subscribe i to je to. Gang, gang!